twari dukunda makanika turamukunda nuko nimba yadusize turacyamukunda tago tuzomwibagirwa. Makanika is the hero of our country. Kandi n'uyu Gisegeti nje ikintu ushaka kumubwira areke ubushenzi abwira abantu bareke kugwana abanyamurenge bazosubire mu nani mu gihugu cyabo na kandi nje abantu nje Makanika turamukunda turamukumbuye sana sema wewe ni hero yeye ni hero wetu na tunaambia Gisegeti watu waache kupigana wakimwaga damu na watafurahia na nchi ni yake waache tu kupigana na warudi hivyo tu areka gukomeza abwira abantu ngo bakubitane dushaka gusubira iwacu icyo nicyo namubwira. Makanika nawe yari umuntu mwiza Imana imufashe mu byo yakoraga byose turamukunda. Atubwire imirari 10 azi imirari 10 imirari nubwo wavukiye muri Jamaica abavyeyi wawe ni n'abanyamurenge imirari niki imirara abanyabyinshi tribes za Kongo twambie abasita abasinzira kabiri akirengeti gatatu ikirayi kane abembe gatanu baita abasama 10 yindi ntayazi vuga wanyuma reka mvuge Kanyamasomo wewe wakunze Nyamasomo yasomo ninde Nyamasomo ninde nyabyinshi abongera abasita abasinzira abadawugwe ababembe cecekasha ababembe babamo urumuki ndi umunyabyinshi wewe urumuki ndakubwira nono kugira ikiso w'icumi nyovuga abasita oya abitira cyangwe abasita abasinzira abanyabyinshi abitira abashoma abasama abega abo ni bangahe nje narangije nisigaye batatu abahutu n'abongera abarundi narangije nikitembea kwa hood niko na something to offer na nothing to lose. Very rude miss jai kuwa good kwa hood the good ndi ugeuza ngwa food. Tension jama boys name blue neza toka bure na bado zamedu ndani ya hood washindwe kukuzoom kwa ndani ya hood. Nikitembea kwa hood nikitembea kwa approach kwa umbali utadhani niko cool karibia niko proof si lazima attitude ndo nikuwe understood. Venye na wa view kango na side mirror kakilori nimejibeba majicha tuko sani film bado sipo makinika siko imras kumagonga adiria country nipige high interest mamita jamdam ngore na 9 nabani jamo bado sijaibadilisha labda mtandu wa ngore na class chuo tuliwai saina wazaza na S class nyuma ka Tesla magod mina chauffeur safari najipeleka S class convoy ndio inaongoza nilifenda stranger street na kwanga member backbencher ndani ya S class backbencher ndani ya S class na waini cheza kilometer cheza 260 hatandukanye. Turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza kuri Mike Nelson nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twagarutse turi kumwe namwe twabazaniye abana bacu bafite impano zitandukanye. Rero kuri YouTube ni itongo nk'ibisanzwe niho mugiye kuba mubakurikira ndetse no kuzindi channel bagiye bahaca, ariko uyu munsi ni umwihariko bavuye kure bateze inshuro zigera kuri 2 kugira ngo bagere aho dutuye. Babazaniye message niyo
tugiye kubabaza. Ese bazana iki abakunzi b'itongo? Aba bana b'abanyamurenge muje gukora iki? Ariko muzamwumva ururimi rwacu, muzamugumva, muzamwumva no gusubiza mugasubiza. Yes, bakunzi bacu, ururimi rwacu bazi kurukoresha. Muzi ko abana benshi bagiye bavukira hano batazi gukoresha ururimi rwacu neza, ariko baragerageza, niko bavuze ko babishoboye. Hanyuma rero bakunzi bacu mudukurikira muri ahatandukanye, muri Kongo, mu Rwanda, mu Burundi, Kenya, Tanzania, cyane cyane abakunzi bacu batuye muri Kenya. Iyo tubagezeho turahatinda tukabavugaho byinshi. Muri abakunzi beza, mwaradufollowinze, muradukurikira umunsi ku wundi. Iyo tugiye kuri YouTube kureba percent z'abantu badukurikira, dusanga abo muri Kenya bari ku rwego rwo hejuru cyane kurusha ibindi bihugu. Rero uyu munsi tugiye kuba tuganira n'aba bana, nibo turi kumwe. Ndagira ngo uzoza wivuga amazina, sibyo? Uvuge papa wawe, mama wawe, sokuru wawe niba umuzi, siko? Naho mwari muba muri Kongo niba muhazi, cyangwa niba barahababwiye, siko? None tuganire, mubwire abantu abo muri bo, kugira ngo bamenye ngo tugiye kuganira n'abandi. Ariko ndabizi harimo benshi bakina comedy muri bo, abandi bafite impano zitandukanye, nizo tugira ngo batubwire ibyo bakora ndetse tunabashigikira. Murabona ko ari abana batoya bakeneye kugera kure kandi bazakora ibintu byinshi bikomeye. So tugiye gutangira nande. Sawa, wibwira abantu, urinde papa wawe, mama wawe, sokuru wawe, aho mutuye, sibyo? Na message wazanye uyu munsi kubwira abakunzi b'itongo. Mimi naitwa Kirenga Mugisha. Mimi naitwa Kirenga Mugisha. Wetu ni Githurai. Pangu anaitwa Justin Mtabazi. Mamangu anaitwa Nyakiobe. Nawaambia hivi, nawaambia mfanye subscribe kwa hii channel. Hiyo ndo nimewaletea kwa Itongo TV. Mfanye comment na like and share. Tukaa hizo. Asanteni. Haya, Mugisha. Aha. Sio ni Mugisha. Mugisha ina maana gani? Walikuambia Mugisha. Mugisha ni baraka. Mugisha ni baraka. Urumuki urarawa. Ndo munyabyinshi. Urumunyabyishi. Urumuki wabongera. Urumunyabyishi wabongera. Umwishwa. Mwishwa w'abasita. Mwishwa w'abasita? Yes. Mwanyu muri bangahe? Uri wakangahe mwanyu? Jewe ndi wanyu. Urumuherezi? Gahe bivuge muri Shenga tu. I am the last born. Muri Shenga? Niko bazabivuga muri Shenga cyangwa mini wachucha, mini washomwe. Mugenzi wawe, heza mugenzi wawe atwibwire amazina. Abuchungu. Mwiriwe abantu ba Itongo TV. Yewe banyita Mtabazi. Papa bamwita Bisetsa. Mama bamwita Nyamuco. Sokuru wanje bamwita Setonde. Setonde? Urumuki? Ndo umurundi w'abongera, umwisho w'abanyabyinshi. Okay. Uri wakangahe mwanyu? Wa gatandatu. Uri wa gatandatu? Mu bana bangahe? 12. Bana 20. Mu bana 20. Muri 20? Mwese? Abahungu ni bangahe? Abahungu ni 50. Sawa, salimia watu kwa Shenge. Rendera abahungu ni 50, abakobwa ni 100. So mimi wa sita mzee kwetu, na tuko watu chwani kwa nyumba. Masizi bana. Mamo mimi hata nikani kona mokoro 55. Banyita Janti. Yes. Ndumusita. Okay.
Musita umuki. Musita umuki. W'ababembe. W'ababembe. Sokuru yitwa Filimoni. Sokuru wawe yitwa Filimoni. Mama wawe? Mama Anje Nyamasomo. Papa wamwita Adija. Wakikongo. Mu Gikongo bamwita ni Igikongo bamwita Nyaruda. Ise bamwita ese wanje bamwita Nyaruda. Afite inda ikuru. Wewe wakangahe mwanyu murabana bangahe? Njebe wagatiri. Bivuge mu munani muri shenge cyangwa Icyongereza. Wautat. Kwetu ni omini wautat. Igikongo kizasumbura sana. Kivaki kunanira. Sawa, iseme kwa English. Here people we go. I'm from Githurai. I've come away from Kayole. I'm gonna tell people to subscribe for Itongo TV. Subscribe, like and comment. Sasa niwaulize munapenda Itongo? Kabisa. Muraipenda? Muraikurikira? None abantu badakunda Itongo niki mwababwira? Abantu tago batakunda Itongo tabakongo ni banyago b'ababembe n'abanyagwa gusa. Bene wanyu. Bene wanyu. Ni bene wacu eka kubatuka noneho abantu badakunda Itongo. Wo ni umushiha mugira nta kindi twababwira. Mukunda Itongo, mukurikirane ibiganiro byayo birashimisha. Itongo ni nk'umurimo. Kabuchungu. Itongo ina maana gani? Nuko nguko gusavuza. Nuko wowe kubizi. Nanje nuko nguko nyarembeza. Nawe kubizi. Umurimo wa Kilimanjaro. Umutongo ninka. Uruguseka iki? Ndavuki wacu. Jewe. Turi benshi. Kabuchungu nawe wavuki. Nje nyavukiye mu Rwanda. Uyu nguyu nuwa muri Kongo n'uwo muri Kongo. Uyu nguyu n'ubundi n'uri Jamaica. Muri Jamaica. Yavukiye Jamaica. Uyu nguyu ni nani? Uyu nguyu ni brother wa Vibes Cartel. Vibes Cartel bamwita Adija Azim Palma. No. Niyo mpamvu atazi Kinyamurenga. Ta Kinyamurenga ariko muri Jamaica bamurega. Reka tumweze nani? Reka tumweze Micro atuvugishe ni oya adusengere niki Jamaica atusengere dusengere mfunge maso. Me gonna tell people, me gonna say Jah Rastafari, me gonna conquer the Babylon, me gonna tell Bata, me gonna live into society from Githurai. Me gonna tell people to live in Gacha. Dancehall grew up in a Jansabal. Me gonna tell Vibes Cartel, me gonna walk one post, me once collab with him. Jah Rastafari, me na sponsor. Me gonna tell Braska, me gonna tell live in society. Oh, amen. Sasa niwaulize swali lingine. Si mlikuwa mnataka kuja kufanya interview kwa Itongo. Sasa mmefika. Mnajisikia aje kwa moyo wenu? Mnajisikia aje? Poa. Ndukumva hafite umugisha nono. Umugisha mwinshi.
meze neza kubera twabonye Itongo TV uyu munsi turi muri Itongo TV. Twari dushaka kuba muri Itongo TV cyane. Tukunda Itongo TV nabo ngabo bari kukurikirana Itongo TV. Muzogendera kuyikurikira. Kandi nanjye munkorere subscribe kuri Kabuchungu Comedian. Kabuchungu Comedian. Sawa, bagusapotinge bakande subscribe bakurikire ibyo uzuvuga. Uraza kutubwira ibyo ukora kuri Kabuchungu? Siko, ni Kabuchungu Comedian. Sawa. Tunasikia vizuri juu tuko hapa. Hii ni channel mzuri. Mfanyie subscribe. Do subscribe. What is subscribe? To share, comment, things like that. Things continue. I'm boy from America. Nilizaliwa America. Huyu vile alikuwa anasema ati nimezaliwa Kongo. Mimi nimezaliwa America. Nikalelewa America. Nimekuja huku juzi kuspoila wa vijana. Ni vijana wangu. Nawapenda sana. Katika Kayole. Kutoka Gidu mpaka Kayole umetembea muda wa kilomita ngapi? Umetembea masaa mangapi? Kilomita 500 tuza kama saa 10. Ni kure cyane. Mwaje mu modoka, mwaje twaje dukoresheje imodoka. Ni imodoka. Tugira imodoka? Tugira imodoka ngino. We na dufitiye imodoka. Ari imodoka zibazi hano. Ngi imodoka ino. Imodoka ariko reka tubabwire ukuri. Reka tubabeshe abantu ba Itongo TV. Reka tubabwize ukuri. Twaje ni imodoka baza bakopa hano nimba ari gukopa bakagutwara bakakuzana ngo bazita matatu. Noneho bari bankubise ikiyo mu mutwe reba. Umutwe wanje warugiye. Ariyo kwishe noneho bari banyishe. Uzi nimuza mubene izo modoka muzoya muza mumeze neza mwicara ahantu muzi tago mwogwa si mukavuna imitwe yanyu. Batwishuje amafaranga menshi cyane. Nimba ari ibihumbi oya ni ibihumbi 25. Njenzi miliyoni 5 ariko tago nzi miliyoni 2. Ni nk'urugendo rwo kuja mu ijuru. Bari rurerure cyane. Nawe ukina comedy. Tubwire comedy. Nkina comedy zitandukanye. Mfite channel bayita Nyakirenga. Mwagenda mugakurikira ama video ariho hanga. Wayise Nyakirenga kubera? Njewe kubera iryo zina ryanje. Wowe Nyakirenga. Mugenzi wawe mwita Kabuchungu. Nyishe nyamagaye cyane yanje Kabuchungu Comedian. Njeba kubera ikinyitse nyisi nani cyane yanje Kabuchungu. Kundi njanga. Nkunda omena kikindi kintu. Kandi izo jina barimpa mfite imyaka nimba ari imyezi 10. Nyari mfite ariko imyaka 50. None ubu nyine mfite imyaka 10. Nyari ndikora mfite 8. Bampaye izo zina mfite imyaka 50 we tabyo. Izigenda isubira inyuma. Tuzukura. Imyaka yanje sumurukura. Simuri kubona ukuntungana. Naga kikuru. Nkina nkaomena nyine. Ndicho kibazo nyite cyano yaje omena. Sasa wewe. Uyu ngutasha nagira. Channel yanje yitwa Nyaruda Comedian. Banyise. Bereki. Ayiwe bereki. Kunda kujya. Pe. Ubugari kankoto na urure n'ibishwimbo. Nibyo uzurya? Agasosi. Azarya. Kwanza mu agasosi. Amasana 3. Kongo rero muzi hehe? Njewe. Wewe huzi ni hehe? Njewe nzi Mugatiga. Mugatiga mugende mwicare gusa.
naho Kabucungu uziye nje tago navukiye muri Kongo cyangwa mbabwire za hano muri Kenya. Nje nzi Cyamosi, nzi Manguo, nzi Kasarani, nzi Mweki, nzi Kayore, nzi Umoja, nzi Mihango, Kitengera, ndaza ahantu henshi cyane. Mombasa twari turi hari muri habe na Mombasa, Lake Victoria, Lake Naivasha. ubundi twari turiyo. naho wowe Njyewe ibijyanye n'iki? iwacu urahari ni hewe Mu Rugezi. mu Rugezi niho iwanyu Yego. urazi mu Rugezi tubwire mu Rugezi yameze gute? Ameze neza, arinka ibintu nk'ibyo nibyo ngiye nibuka biba. Mama, ihene, n'inkoko. Nikiki utubwa Oya ntambwa zibayo. ntambwa mwagira niki cyatumye wita Chano Nyakirenga? Hiyo ndio jina langu napenda sana. Hiyo ndio jina lako unapenda? Sasa tunaenda kwa Shenge. Sawa? Maneno 5 kwa Shenge, upe Kabuchungu maneno 5 kwa Shenge, na Nyaruda maneno 5 kwa Shenge. Acha tuanzie kwa Nyaruda. Ndio uzijua sana. 14 bora, 14 supu. Zetu sembecha manikuada, si flotilo, mbachwe, lumbati, parachichi, skuzombre. Siku zote, top shota, mboka doba, warazi fao. Kama una pesa, kaa kwenyu, kaa kwa mama wako, kaa kwa mkoro wako. Yetu mumpeza kubera tashengenzi. Wewe urayizi vuga nawe uyu. Nje tabyonzi. Urayizi Kabucu. Vuga Shenge nyine ya indi wazovuga duhu. Njewe. Umesahau. Hujasahau, sema Shenge nzuri. Sawa. Kambivuge nimba ntabizi. Watu ryang, mwachambryang, na mbogryang. Pombriang ni mbamba taya, sindizo? Wasiwamiai, mwachaya na pombe, Pombriang is badriang. Simna nitambua, hivyo. Top shota kwa mchanga tuko ring day. Mbogi ni nare, mbogi genje. Mboka doba forever, mbogi damu, mboka doba, damu. Sasa niwaulize. Kwa nini unapenda Shenge sana? Shenge ni lugha ya mtaa. Lugha ya mtaa huku Kenya. Ndio maana tunapenda kuiongea sana. Sanifu amuongee. Sanifu tupendi sana. Sanifu ni wa Tanzania. Sanifu tuliachia wa Tanzania wa enjoy nayo. Sawa, dushaka. Lete niongee. Wa Tanzania kwanza hawajui Kizungu. Na Kizungu huku ni lugha walevi. Walevi akilewa anaanza kuongea Kizungu na Watanzania wameshindwa. Wacha ukopi. Tumewachia Kiswahili sanifu. Sasa ni Sheng. Skuzombre. Sawa. Reka mbabwire. Timwibagiwe gukora subscribe. Kandi dushaka umuhungu wano Adija atubwire imirari 10 azi. Imirari 10. Imirari. Imirari ni wavukiye muri Jamaica, abavyeyi wawe ni n'abanyabyi. Imirari niki? Imirara. Abanyabyinshi. Stripes za Kongo tuambie. Abasita. Abasinzira. Kabiri. Akirengeti. Gatatu. Ikirayi. Kane. Abembe. Gatanu. Waita abasama bagasama guca guca abasama abasama bagira ubwoba. Gatandatu. Bazayayura abasama bagira ubwoba. Tuva gatandatu tugagenda ku 10. 10. Yindi ntayazi vuga wanyuma. Reka mvuge Kanyamasomo.
Nyamasomo. Wewe wakunze Nyamasomo. Yasomo ninde? Nyamasomo ninde? Ni reka tukugwire noneho. Ye. Ninde Nyamasomo? Oui. Imirara 10 y'abanyamurenge. Y'abanyamurenge. Abanyabyinshi, abongera, abasita, abasinzira, abadawugwe, ababembe ceceka sha. ababembe babamo Urumuki. ndi umunyabyinshi. Wewe? Urumuki. Ndakugira nono kugira ikiso. Abasama, abajoma, n'abajoma si bariho. Abajomaniki. Ceceka nimba utabazi. Yesu no. Twagiye ni 5 harabura abandi 5. Oya, navuze abatandatu, 5, 6, 7, 8, 9. 9 navuze 9. 10. Tagubizi na. W'icumi nyovuga. Abasita oya. Abitira. Cyangwe Nyakire tubabwirega. Nyakire. Abasita, abasinzira, abanyabyinshi, abitira, abashoma, abasama, abega, abo ni bangahe? Nje narangije. Nisigaye 3. Abahutu n'abongera, abarundi narangije. Sawa wagiye siko shiraho mic sibyo neza. Kabucungu yakinye comedy ivuga kuri General Rukunda Makanika. Muramuzi? Makanika muramuzi? Turamuzi. Sasa museme maneno mawili kwa General wetu. Twari tukunda Makanika, turamukunda nuko nimba yadusize turacyamukunda. Tago tuzomwibagirwa. Makanika is the hero of our country. Kandi n'uyu Gisegeti nje ikintu ushaka kumubwira, areke ubushenzi, abwira abantu bareke kugwana, abanyamurenge bazosubire mu nani mu gihugu cyabo. Kandi nje abantu nje aba president nje nkunda ni Kagame na n'uyu Trump azogenda iwabo. Ni Kagame gusa nje nkunda, kubera Kagame niwe wofata gutya agatiza igihugu cya Kongo. Nawe Trump yogitiza, ariko Trump tagwaza ashaka gutiza abanyamurenge, azazana gusa imbunda bagwane, akazana ibindi bintu byo kugwana. Ariko nje ikintu nyonshaka kubwira nani president wa Kongo bamwita Gisegeti azobwira abantu bareke kugwana. Si uri gusa Felix Gisegeti siwe mukuru w'igihugu cya Kongo. Nje kubera ariwe nani mukuru w'igihugu, nje ikintu gusa nje nyoshaka mbimenye, areke abwira abantu bareke kugwana. N'aba ba mayimayi nibari kumva, namwe muzokore subscribe, namwe muzoreke kugwana. Dushaka gusa tube nka family imwe. Maneno mawili ama matatu. Dushaka twebwe abanyamurenge n'aba mayimayi tube kabanani kamushikina gutyo, tuzobe nka family imwe. Nuko nguko gusa. Jewe ndavuga mu Giswahili. Makanika turamkunda, turamkumbuye. Sana sema huyo ni hero. Yeye ni hero wetu, na tunaambia Gisegeti watu waache kupigana. Wakimwaga damu na watafurahia na nchi ni yake. Waache tu kupigana na warudi hivyo tu. Mimi nawaambia tu hivi, Gisegeti areke gukomeza abwira abantu ngo bakubitane. Dushaka gusubira iwacu, icyo nicyo namubwira. Makanika nawe yari umuntu mwiza, Imana imufashe mu byo yakoraga byose. Turamukunda.
Eh. None siko Mm. mwebwe ko turi hano Mm. siko Eh. turi impunzi Eh. niki mwobwira impunzi ziri hano turi impunzi kw'Imana. Mm. Mm. niki mwobabwira niki mushaka ko cokogwa kugira ngo dutahe tuje iwacu Intambara zirangire twe dusubire iwacu nicyo dukeneye gusa. Gisegeti zira ntambara zose yatangije azirangize dusubire iwacu abantu bareke kwirirwa bakubitana imbunda bakagukubita imbunda yo mu nda abantu bose wavuze katanyama waza katinyama iriya ntagibaho wafite busheri. turasaba abantu bose bashigikiye Gisegeti ibintu byose ari gukora ntago byemewe twebwe turabasaba ibitako byarangira tugasubira iwacu. sasa heza kabucungu kinaka komedi wa Kenya siko hanyuma nitumara tuje gusoza umuntu azagenda avuga amagambo atatu siko nitumara dusoza Je muri komedi zanje harimwo abantu bakunze cyane ndi kuvuga amakuru yo muri Kongo. Nshaka kuvuga reka ndebe kamera. Nshaka kubwira abagabo muzogende mugwane muri Kongo. Nimba mushaka kugwana timukazoba murekura abana banyu bagende kugwana. Hari umugore umwe wiyongiye iwacu yari yagiye kugwana umugabo wiwe aza yirukanka mu cyaro akagaruka akirukanka akagaruka. Uwo mugore aravuga reka agenda agwanira igihugu ariko yaragarutse. Imana ni mwiza yaragarutse. Twebwe dushaka abagabo bazogende kugwana. Abagabo kubera iki muzamwisha munsi y'igitanda mu rutare. Hari umugabo none nje nabonye yari ari kwirusha none tago ari mu rutare mu matora indani mu matora naso nawe papa yaragiye reka mbabwire yaragiye ka izo reka n'abahungu bako barabesha abantu bayirongo Itongo TV. Nde nshaka kubabwira abagabo muzogende kugwana abagore muzoguma ino n'abana kubera nimugenda kugwana niki muzogenda gukorira abamayimayi bazobateka muzoya mubatekera no warugiye ngo kurwana umva abakobwa umukobwa nyobombora ngo yagiye kugwana none bitangazo bya Kenya abakobwa muzoreke yari afite imyaka 10 ni myinshi 10 ni myinshi yari afite imyaka 100 wowe ufite imyaka ingahe jewe si 20 afite imyaka 20 kanani kanyaruda wiwabo tago wavuze jewe mfite imyaka 50 nje kuyigeza kandi mtatakuwa nasema miaka yako nayo kama ni 10 kama ni 12 no ariko reka reka mbabwire ukuri mbabwize ukuri mfite imyaka 15 wewe mimi 14 wewe mimi niko na 16 16 reka mbabwire abantu ba Itongo TV jewe nagenda cyane yoshika mugakora kurwanira igihugu aka video nabonye naka kabucungu avuga araka video nabonye avuga ngo ngwezogenda ngo azozatekera muri Kongo ariko tago ari kugenda kugwana nzokwama ntekera abantu bavuye mu rugamba ngabatekera ibiryo nk'umutsima n'ibindi nzi kuvoma amazi nyovoma amazi ngacumba ndabizi
naho ngaho nje nyocumba umutima w'abantu 10. abantu 10 yakirenga nanjye ibyo ngibyo biroroshye kuri njewe nabikora. wabikora Nyaruda jewe koza ivyombo. koza ibyo Mm. okay sawa tugiye kuvuga nababwiye umuntu aravuga amagambo atatu siko nitumara so nikubwira abadukurikira nikubwira abanyamurenge siko gamo nikuvuga ku gihugu cyacu siko abadukurikira abanyamurenge nikuvuga ku gihugu cyacu. Sawa, abantu bari gukurikira Itongo TV, Imana ibahereze umugisha. Okay. Kandi nje nshaka hano tube n'abasubscriber nka miliyoni. Miliyoni imeze neza. Abo mwakoze subscribe, mushaka abandi bantu bakore subscribe. Dushaka miliyoni kuri Itongo TV, kubera nyishimye kubano na Itongo TV. Nari nkuzi nyine hano muri telefone muri Kenya hose. Nikuvuga ku gihugu jewe ta kintu nyovuga mu gihugu cyacu, kubera tago nyavukiye muri ico gihugu. Reka bo bavukiye muri ico gihugu bababwire. ariko bakubwira ubu nyine ngo heza kaptu bakubwira ngo ubu nyine uje muri Kongo woge Nyogenda. woge sawa heza Nyaruda fata. Nyaruda ubwira abantu ijambo rimwe badukurikiye, ubwire abanyamurenge ijambo rimwe siko no ku gihugu cyacu cya Kongo. Uragikunda? Ndagikunda pepe. Uragikunda? Nikiki woshika ugakora iwacu muri Kongo? Iwacu kukama. Kukama. Kuragira woragira. Kuragira. Uza amabara ngahe yinka? Uza amabara ngahe yinka? 3. Iriye niri? Gituku. Gikara. Ikijumba. N'inyombya. Si abe n'inyombya. N'inyombya. N'ikirepe. Ikirepe? Ikirepe inka ikirepe ibaho? Irahaba hano muri Kenya narayibonye. Warayibonye hano muri Kenya? Ni za Kenya ntago ari zo muri Kongo. Nje cyo mbabwira no gukora subscribe, mugakora za like, share na comment. Abantu bose mudukurikiye kuri Itongo TV. Tugera 1 million tuzabashima, kandi abantu bayikurikira muzahabwa igihembo. Bose abantu muza mukurikira n'Imana kandi tuzahora tubasengera. Gende n'umugisha. Muri Kongo ntuwazi? Ndahazi. Ikintu nababwira ahantu nibagende baje kurwanira igihugu, icyo nicyo nababwira. Mureke guhora muryamye muri munsi y'igitanda muri kwihisha. Ejo bundi hari se uyu nguyu twamusanze yihishe munsi y'igitanda, tumubwira ngaje kurwanira igihugu. Twari tumuvanyemo mbiyo n'amaslippers. Reka nje ngababwira ukuri abantu ba Itongo TV. Uzi aba bahungu bababeshe bene papa we bamwita Komando. Uramuzi Komanda? Na papa we bamwita Elias. Uzi Elias? Tureke kubeshana. Uvuga amazina ya papa wawe na mama wawe. N'umurava. Jewe papa wanje yitwa Kirura, mama wanje yitwa Nyabintu. Ndomusinzira. Papa wanje bamwita Bisetsa, ariko arabandi bene wundi muhungu ise bamwita Elias. Noneho papa wanje, reka tuvugane na papa wanje. Papa wanje bamwita Bisetsa, ndumwongera
Murundi Karundi. w'abarundi ndi umwongera umwishywa w'abanyabyinshi. jewe ndi umunyabyinshi papa bamwita Mutabazi Reka kubeshya. yitwa gutyo ni ukuri Yitwa kw'Imana. Komanda. Komanda ni nickname Komanda yiwe. agende kurwana niyitwa Komanda. Papa bamwita Mutabazi. Bashenge nziza tumara gushimira abakunzi bacu. Nyaruda abwira abantu mu Kijamaika. One get of farm. Turashimira abantu mwabanye natwe muri kino kiganiro. Tuzahora tuza Kayore gukora video hano. Muzaza mudukurikira kuri no channel. Tubasaba gukora subscribe minsi yose. Subscribe bazayikora Bazaza bakomeza barebe nyine ibiganiro byacu. Views zigomeze kugenda hejuru. N'abatarayikora Bayikore. Miliyoni imwe cyangwa biliyoni. Ni miliyoni. Asaba muzokore gutya kubera dushaka subscribers benshi. Sawa muzokore gutya simufite za telefone muzomugendana nazo hanze bazozibe mugura izindi mudukorere subscribe bazibe mugura izindi uko nguko ntimukazoreke abe n'umunsi uzoza ugura nsha ukaza hano ugakora subscribe. Itongo TV siku zote Umunsi umwe abe n'umunsi umwe tugasogenda utarakora subscribe. Narudano Me gonna tell people from all over country. Me gonna tell them to subscribe for Itsongo TV. Me gonna like and comment and subscribe. Me gonna tell Wagwan. Me gonna say people from all over to subscribe here for Itsongo TV. Sawa, tunataka kumaliza. reka tumarire hano Nakariri. tuzoza uwundi munsi reka dusenge turabanza turirimbe turabasengera. ndaza kubasengera nayo aririmbo ka Kenya hano kagezweho abantu barakazi bamwita Toxic Lirikari abantu mugomeze mugende bumukurikira Bad Flowers. Bad Flowers ntago irayimenya Hood. Karirimbe twumva. Katwumva ni bayita backbench hano hari abatayizi ariko bamwe bagerageza hari nindi bita Hood niyo tuzi cyane Tugiye kwiririmba. katuyiririmbe katubatangiririza Mimi niko katika dutangire backbench asibyo Hood Sawa. Hood siku zote sawa Kuzongo. dutangire nikitembea kwa hood niko na something to offer na nothing to lose. Very rude miss jai kuwa good kwa hood the good ndi ugeuzangwa food. Tension jama boys name blue naweza toka bure na bado zamedu Ndani ya hood washindwe kukuzoom kwa ndani ya hood nikitembea kwa hood nikitembea kwa approach kwa umbali utadhani niko cool karibia niko proof si lazima attitude ndo nikuwe understood. Magazine narudigi home full kwa jicho mwana buya ndani ya kifua mingi nijura Dead boys dead jua duya after nimenusa nutanusa karoli ya takataka kwa highway sijali wengine malone aliti after kupatiwa long kill ananitadi jerikali ni long neck mostly ni mwana nango za birthday mezungukwa na magochodo ka bonfire ni kitambo okay menelisha expire nimejiaminia one man empire sina rada mbele guide nikitembea kwa hood pesa to offer nothing to mukore subscribe ku Iritongo TV turamazere reka basenge katubanyurizaho kandi bita backbench nako kagezweho atukaririmba bamwita Nyaruda nuzuzu tuzitangira turirimbira Nyaruda twegerane backbencher ndani ya hair club hapana dutangire venye na wa view kangonya side mirror kakilori nimejibeba majicha tuko sani fin bado sipo makinika sigoi bras kumagonga adiria country nipige high niles mamita dam nongore na tisa nabani jambo bado sijaibadilisha labda mtamtu wa ngore na class chuo tuliwai
Saina wazaza na S-class, nyuma ka Tesla, magod mindo chauffeur, safari najipeleka. S-class, convoy ndio inaongoza ni defender, stranger, street Nakwanga member. backbencher ndani ya S-class, backbencher ndani ya S-class. Na waini cheza kidomi, cheza 260. Samahani kwa wenye wako kuandika ni hero ikibi. Wanani rangize gani feature your mom, unaweza sikia mindo ya stepdad. Sengaga Ya Gikongo. reka gusa senga ekamba sengere kai mufunge maso tubasenge. Mana nziza, mana sobe byose, mana dusenze umunsi nguyu mana wabanye natwe, mana dusengeye mana Nyaruda, dusengeye mana Kabucungu, mana uduhereze ibyo kurya mana, utwibuke mana inzira twavuyemo mana ariyo dusubirayo mana. Mana wibuke mana imiryango yacu mana, wibuke buri wese mana, wibuke cyano zacu mana, zirinde mana, ubane natwe mana. Mana turavuze ngo nidusubira mu rugo ari amahoro, tuzashima Imana mana. Senze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Turi hano next week. Oya, next week ni ishuri. Tuzozano gucunga oya cyumweru kwa gatandatu. Kwa gatandatu next week. Twege dutuye Gidurayi Chamos. Twaje hano Kayore. Twari twaje gukora interview muri hano kuri Itongo TV.